Jisu Kristo ka mempa arwaya, kapio japa sero pine mempe kai pa sansa, nembal ko mo ngunu menjala selo aloni ti mibidu. Selo ngunu Apatani Baptist Association ka 27th Foundation Day, hopa ngunu ka tuni pine mempe kai pa melanja asansa, mo ngunu arwaya dobo lalala, selo seka 27 years mi kapado pa biko pa, ngunu yang pa, heka hao ngunu ka founder member atami hongun ka church oka fellowship oka association oka leaders atami te hempe kai pa melanja payaro pa chola lusa neng palu ko da molu da gjaje tola association misi tampa sancha gudu selongunu 1 Corinthians chapter 3 verse 10 sim kakasa so ludo by the grace God has given me I laid a foundation as a wise builder and someone else is building on it. But each one should build with care. So Apostle Paul lurone si ngo Corinthians church atami hempe ayapa pinika lidio da abudala ngo sancha giteke. Ho huna selo sansi chagdone heka tante nunu hembudola. Pinika lidio da abdala pinika tonse ko pinika kenyo ko da abdala sancha gitu lihat ka. Hala ludo. Si humi pelutune lalu ko da Apostle Paul mo Corinthians soka churches atangka leader atami lutu. Ngo hum kane duk kosto kai bedola church atami hendi da abdala pinika lidio ayapa pucabu teke netampa na udemika hempe ayapa pucala la atau ka duko da kopa mubedun hitampa ho nunu selo misi like nunu sancha sansi gilike nunu tare pinika lidio da abdala pinika tonse ko pinika kenyo ko da abdala sancha gitu lihat ka atau yang ko mulyayo ka hala ludo. Ngunu Apatani Baptist Association mite bilo founder member atang molo hempe duk kosto mu bedola. Pinika lidio da abdala pinika tonse ko pinika kenyo ko sancha gala ye jelo ka association pa ye jelo ka church pa ye jelo ka fellowship pa sancha gitu. Hopa selo ka sansi gini atami suka berso kla pinisi luro nisi nunu tara sansi gili ke atau ka asalyo ka hempyo ko pa sang tampa. Ye jelo ka hempyo ko pa sancha gitu lihat ka. Netampa na bilo founder member atang duk kosto melalak sancha genene. Hemi hempa bedola nunu tare selo duk kosto mu bedola. Pinika lidio dabdal pinika tonse ko pinika kenyo ko dabdala. Ye jelo ka fellowship palido pa ye jelo ka church palido pa ye jelo ka association palido pa sancha gitu lihat ka. Halasi tonse do hopa selo melanja kone-kone ngunu Apatani Baptist Association ka member atna seka pinika tonse nem tagsa ngunu ka fellowship mi ngunu ka church mi ngunu ka association mi ye jelo ka fellowship pa ye jelo ka church pa ye jelo ka association pa sancha kenesa o melanja kone-kone leader kontem kaya bima pa mubolo bodo koda hoke fellowship church association ayapa sancha dun ho ayapa sancha kendo paselo 27 Foundation Day ho melanja pinika lidio da abdala pinika tonse ko pinika kenyo ko sancha gala ra 28 Foundation Day mempe ayapa kapado pa pinilo yang ko dupa mesa melanja miselo pini yang kincho pini arwai do kincho amen.